Hello, my dear students. Welcome to my English lesson. Саламатсыңарбы балдар? Менин англис тил сабагыма кош келипсиңер. Балдар, ар бир адамдын өзүнүн мекени болот. Биз китебизди окуй баштагандан баштап, биз менен чогуу чет мамлекеттен келген Дэвид аттуу бала болду. Китебиз да бара-бара аяктай баштады. Жана Дэвид дагы өз мекенине кайтууга даярдана баштады. Бүгүнкү сабакта биз келер чакты колдонуп Дэвиддин мекени болгон Улуу Британияга кайтуусу жөнүндө маек курабыз. Жана ошондой эле Улуу Британия жөнүндө маалымат алабыз. First of all, let's do phonetic drill. Алгач фонетикалык көнүгүү жасап бүгүнкү карап чыга турган тыбышыбыз биринчиси w. Whale, whale, white, white. Next, f. Dolphin, dolphin. Now let's listen and chant. Whale, whale. Whale, whale. White, white. White, white. White whale dolphin. White whale dolphin. White whale. White whale. Whale dolphin. Whale dolphin. White whale dolphin. White whale dolphin. Dolphin whale white. Dolphin whale white. The white whale and the dolphin The white whale and the dolphin like to ride on the waves. like to ride on the waves. The white whale and the dolphin like to ride on the waves. The white whale and the dolphin like to ride on the waves. Now it's time for learning key words. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын негизги сөздөрү менен таанышып алсак. Please listen and repeat. Great Britain, Great Britain. London, London. Capital, capital. Fly, fly. Miss, miss. Show, show. Email, email. Be interested, be interested. Geography, geography. As you know, David is a school boy. He is 11. He is from London. London is the capital of Great Britain. David is in Kyrgyzstan. He will fly home soon. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, Дэвид окуучу. Ал 11 жашта. Ал Лондондон болот. Лондон Улуу Британиянын борбор шаары. Дэвид азыр Кыргызстанда. Ал жакында үйүнө учуп кетет. Let's learn more about Great Britain. Улуу Британия жөнүндө билимибизди бираз тереңдетип алсак. This is their flag. Бул алардын желеги. It rains a lot. Ал жакта жамгыр көп жаайт. It is a double-decker bus. Бул эки кабаттуу автобус.
There is a queen in Great Britain. Улуу Британияда ханыша бар. They like drinking tea. Алар чай ичүүнү аябай жакшы көрүшөт. It is a Big Ben Tower. Бул Big Ben мунарасы. Do you want to trip through London with the song? Then let's sing together and go to the trip through London with the song. Эми биз Лондон шаарына бир аз саякаттап келебиз. Биргеликте ырдап жана Лондонго саякаттаганы кеттик. The Thames is shorter than the Seine. London Bridge is longer than a plane. The London Eye is taller than Big Ben. And London is bigger than Berlin. She's traveling around London town on the tube, on a bus. She's traveling around London town on the tube, on a bus. A black taxi is faster than a man. A red bus is slower than a van. This lake is smaller than the sea. That tower is taller than a tree. She's traveling around London town on the tube, on a bus. She's traveling around London town on the tube, on a bus. Now listen and repeat. River, river. Tower, tower. Street, street. Square, square. Palace, palace. Church, church. Now please look at this picture. David is in the middle. Эми төмөнкү сүрөткө көңүл бурабыз. Өзүңөр көрүп тургандай эле David досторунун ортосунда олтурат. Now let's listen to the dialogue and then let's read it. Азыр анда эмесе төмөнкү диалогко көңүл бурабыз, угабыз жана өз алдыңарча окугула. David, very soon you will be at home. Yes, I will. I will be at home next Monday. I will miss Kyrgyzstan. We will miss you, David. I will cook beshbarmak for my parents. I will tell my friends about Kyrgyz music and I will show my geography teacher the pictures of lakes, rivers, mountains, and fields. I'm sure he will be interested in geography of the Kyrgyz Republic. The thing that I want to miss is marshrutkas. Балдар, өзүң алдыңарча бул диалогду окугула жана мазмунуна көңүл бургула. Now, next task. Эми кийинки тапшырмага көңүл бурабыз. Read the dialogue. What will David miss about Kyrgyzstan? Төмөнкү диалогду окуйбуз. Жана David Кыргызстандан эмнени сагынат? Ошол суроого жооп беребиз. Listen to the dialogue.
Will you miss Kyrgyz food? Yes, I will. Will you miss the school? Yes, I will. Will you miss the hot weather? No, I won't. Will you speak English? Yes, we will, and we will email to you every day. Анда эмесе балдар, бул диалогту өз алдыңарча окуп, жана Дэвид эмнени сагынат? Ошол суроого жооп беребиз. Бир аз ойлонобуз, эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. He will miss Kyrgyz food and the school. Ал кыргыз тамагын жана мектепти сагынат. Now, please answer the questions. Балдар, Дэвид менен биз китебиздин башынан эле таанышпыз. Анда эмесе Дэвид жөнүндөгү суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи суроо. Who is David? Бир аз ойлонобуз, туура жооп менен салыштырып көрөбүз. A school boy. Кыскача жооп беребиз. How old is he? Ойлонобуз. Салыштырып көрөбүз. 11. Кийинки сурообуз. Where is he from? Ойлонуп көрөбүз. Жооп менен салыштырып көрөбүз. London. Where is London деген суроого даяр жооп берилди маалымат катары in Great Britain. Now, let's test yourself. Анда эмесе бүгүнкү алган билимибизди сынап көрөлү. Choose the correct answer. Сунушталган жооптордун туурасын тандайбыз. Биринчи суроо. Who is David? Ойлонуп көрөбүз. Жана сунушталган жооптордон туура вариантын тандайбыз. Салыштырып көрөбүз. David is a school boy. Кийинки суроо. Where do David's parents live? Ушул суроого дагы жооп тандайбыз. Бир аз ойлонобуз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. Туура жооп London. Кийинки суроо. Will he miss Кыргызстан? Ойлонуп көрөбүз. Сунушталган жооптордон бирөөсүн тандайбыз. Эми салыштырып көрөбүз. Yes, he will. Will he miss hot weather? Ойлонуп көрөбүз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. No, he won't. When will he be at home? Ойлонуп көрөбүз. Сунушталган варианттардан бирөөсүн тандайбыз. Эми салыштырып көрөбүз. Next Monday. Кийинки сурообуз. What will he cook for his parents? Бир аз ойлонобуз. Эми туура жооп менен салыштырып көрөбүз. 5 бармак. Балдар, бүгүнкү силерге арналган англис тил сабагыбыз аягына жетти. Силерге берилүүчү тапшырмабыз төмөнкүдөй. Your homework is to do exercise 4A on page 291. Put the words in brackets in the correct form of future simple tense. Өзүңөрдүн англис тил китебиңерден 291 бетиндеги 4A көнүгүүсүн аткарабыз. Бул көнүгүүдө каншанын ичиндеги этиштерди future simple чагында туура формада коебуз. Туура формада балдар дегени бул оң форма, терс форма жана суроолуу форма. Next is to read the dialects in pairs. Кийинки тапшырмабыз. Биз бүгүн 2 диалогту окудук.
Ал диалогторду жуп-жупта окуганга даярданып келебиз. That's all for today. Lesson is over. Thanks for being with me. Goodbye.